kita so iko akan markong mang ngana sota lalu ngana bikin kita sakit hati. Mana semua itu janji, denganlah ada bilang waktu torang masuk gereja, berjanji di muka pendeta. Semua cuma putar balik, semua cuma pura-pura. Nganape sayang cuma di mulut, nyanda sampai di hati. Semua tuh nganape mau kita so iko akan markong mang ngana sota lalu ngana bikin kita sakit hati.